Letso phirimaneng ya tsatsi la LABONE dikgang ke tsa Botswana television tsana kwa ya BOSUPA tse re gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga Borone ke bidiwa Benson Puthego makotlhe re ditibolegela ka ditlhogo. Seemo sa motlakase se tokafala morago ga go boela mo tirisong ga poto ya Unit 4 kwa Morupule B. Tautona wa DRC ya itshwarela batho ba Amerika ba le bararo ba ba dikileng ba tlholetse leso ba sena go leka go menola mmuso wa koo. Sekolo sa Delta Sport Institute se simolodisa kgaisano ya Delta Botswana Junior Golf Championship. Rore topota posa utswo ditolokolola ka puo ya diatlame ga re tsena mo go tsone. Tautona advocate Maboko etetse kwa hatseng la Afrika Borwa go simolola gompieno a se mo tirong. Pego e tswang ko ofising ya ga Tautona e bolela fa mothusa Tautona Rendaba Nkosinati Gaolati ile ene motshwarela Tautona mo nakong eno. Tautona Boko solofetso mono ga e ka tsatsi la mapeo tsatsi la matlhatso. Engwe company ya Botswana Power Corporation BPC ya reporto e fetha motlakase ya Unit 4 kwa Morupule e buseditswe mo tirisong ka jalo ba solofela gore se se bepise seemo sa kgaogo ya motlakase. Pego ya company ya BPC ya re erlentswa poto eo e boetse mo tirisong phatlalatso ya motlakase e ya go tokagala ka bonya jaaka setšhaba se tlabo se tlhoka motlakase wa selekanyo sa 640 megawatts ka nako e tiriso e iketseng magoletsa fa 440 megawatts a tla dirisiwa ka nako tse tiriso ya motlakase ya bong e hokotsegile. Company ya BPC ya re tla tswelela e lebile leitho e beile seemo leitho le go laola jalo phatlalatso ya motlakase. Company eo ya re e ikemiseditse go tla ka tharabololo ya sennela ruri ya phatlalatso ya motlakase mme ba rotloetsa badirisi ba one gore ba o dirise go senene ka tshomarelo e kwa godimo. Ga tswelela mo parlamente wa Seroe South kwa ga Mabesi re le petswe lesedi a re puso e itamile go tokagatsa matshelo a Batswana botlhe ka go diragatsa maitlamo a yone e ba e solofeditseng ka nako ya ka ba ne ba ikopela ditalama tsa tlhopho. Re lesedi a re banni ba tshwanetse go nna le seabe gore se puso e se dirang e nne sa sennela ruri. O ne a bua jaana a le mo phuthegong ya kgotla kwa merekeng ya Mooko kwa kgaolong eo ya legare Gabariele Mereki wa Pega. Sekgele sa dikilomitara tse 55 go tswa mo motseng wa Moyabana go fitola morako wa Mooko o banni ba morako ba supa ha ba thoka go thabolela letamo la ba ikegileng ka lone. Banni ba supa ha ba sologela gore matshelo a bona ta thabologa ka gatase ga puso e ntšha. Lone ke le re beile mo go lone le ruanyana le setse le maikelle go gore le nose mo go lone mme se se teng gone ka ha le tholela metsi ka teng ka la re tshosa re sa le sologediwa ke ba agriculture gore nya ba ta re thusa go nna le sengwe se se talwang jana gore metsi a ga tshologa a se ka epa yana kana epa a boela ko morago ko mo letamong sa re kopile gore dire le pipe e ka kgonang ga re tara re gela mo go yone sa ka re ikopile mme go kono go nna kwa tana ditsholehetso yana re tsholetsa teng di eletse go kae. Dikgwetho tsa bone tebang le thabologo ya letamo di ne tsa tsibogelwa. Gore a ntse go tsweletse mo nakong ya gore kana go lebega le ne go re kopang thuso teng ya madi kana gore dithuso tse re dirisa madi gore re tega re tabo re dirisa madi ya no gore ka go ntseng ka teng madinyana a ne ra tshwere kana go e gore ba hela gone ka kotamo ye ya ramajalela bo gore a gona ya ka kwano ngwe re ka thusa mme gone ke letswele gore ke gore re thuse mme ka ngwaga wa madi go o hedile tsholo ya la gore sengwenyana se re ta se hiwang sone se ke sone se tata re tsamaya lo re le thusa ka so. Mo parlamento wa kgaolona tsa sebaka se go arogana le banni ka dithabololo tse di tsweletseng mme ebile di ama kgaolo ya bone. Karolong letamo ke le lebane ke le leba tsatsile ke boletse baneng ke tana ba ka re le letamo la anyelela le nyeletse mme ke santse ke gatella
a re le thusa go supega gore ra le thusa mathata ke gore dilo tsa di sena go agwa la di leseletsa ke gore le leba jaaka ekete ke tsa ga goromenne dilo tse ke tsa lona banni ba kgothaditse go taka methale e mengwe ya go taleletsa ya temothuo go ikemela ka dinao gore ba te ba tshwaragane le puso maitekong a go thabolola matshelo a bone. Gabriel Mmereki, Botswana Television, Mooko. Makhanselara a kgaolo a bokone bophirima a re madi a e abetsweng khansele eo mo ngwageng ono wa madi wa 2025-2026 a kwa tlase fela thata go ka thusa go ntsha batho ba kgaolo eo mo lehumeng. Makhanselara a na a kgela mo pegong ya madi a ditlhabololo tsa kgaolo a yaneng ya bewa pele ke bodiredi jwa khansele mme e supa fa madi a ditlhabololo le a go tsamaisa ditiro tsa khansele a fokotsegile fela thata fa go tshwantshangwa le a ngogola. Maranyana Samakata wa bega. Makhanselara ba re pego ya madi e ba sa tswang go e bewa pele ke bodiredi e a tshwenya ka e supa fa madi a ditlhabololo dingwe a tla ba fokotsegile ka go feta sephatlo selo se se ba tlogelang ka dipotso tsa gore mme jaanong mathata a ntseng a ba apere mo kgaolong ba ya go a rarabolola jang. Road maintenance, however, the budget there it has been reduced by 2.6 million. But look at what is happening in Mooko. All these potholes, it will reduce the budget of road maintenance by 99%. What are you saying? But the it's not enough. Pego ya moalo wa madi e supile fa gona le letlhoko le le go godimo la madi monongwaga mo lefatsheng. Under for ya go aga di additional facilities ko dikolong re bitsang backlog construction last financial year 24-25 re hile 5.3 million mme monongwaga modula stilo re hilwe 700,000 le ka itemogela ya la gore ke phukutsego e tona. Re na le nngwe gape ntse le under backlog modula stilo ele ya maintenance go ntšhagatsa dikago tsa rona tse re na le tsone ko dikolong mme mo go yone modula stilo 24-25 we are allocated 9,083,000 mme ngwaga wa madi wa 25-26 re hilwe 492,000 pula. Makhanselara ka jalo ba dumela fa le boikarabelo jwa bone go lemotsha puso fa tshwetso e ya go fokotsa madi ka bokete jo e tlile go baya kgaolo ya bone ka fa mosing segolo jang ka ile kgaolo e ntseng ya pero ke lehuma ka gale. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Tona ya tikologo le bojanala re winter mulutsi a re molao o motheo wa lefatshe leno o fa Motswana mongwe le mongwe tetla ya go tsamaya a gololesegile ka dinako tsotlhe ka jana go le mo ditshwanelong tsa puso ya batho ka batho. Re mulutsi o buile se ka la bobedi jaaka na bulela semmuso metsamao ya batho mo tseleng e ralalang lefelo la diphologolo la Chobe National Park gore setšhaba se ka dirisa tsela eo bosigo le motshegare ke a leboga eole wa bega. Tona Mulutsi a re jaaka puso e ntšha e kgathala ka ditshwanelo tsa setho ba ne ba tshwanelwa ke go tsibogela selelo sa banni ba kgaolo ya Chobe sa go bula tsela ya Sedudungoma bosigo le motshegare go namola badirisi ba tsela e mo tshokolong e ba neng ba le mo go yone. We stand here today and I stand before you to deliver the promise we made and to deliver a very, very important promise, a promise made in Parliament on the 21st of February 2025. On the same day, I stood before Parliament and informed honorable members and the nation at large that in our conservation efforts, we need to be mindful that our government is human rights centric and willing to listen to the plight of the people.
In these efforts, I'm here to reiterate once again that the Ministry of Environment and Tourism has made a decision to open the Sidudu Ngoma transit route in the Chobe National Park so that it operates for 24 hours effective from today, the 1st of April 2025. Tshwetso e tla aga mo dipelong tsa banni ba Chobe ka jana e tla busetsa ditshwanelo tsa bone tse ba ntseng ba di runtshiwa dingwagangwaga go sena ope yo o reetsang selelo sa bone. Tona batho ba Chobe ba itumetse. They are very happy ka this gesture gore e rile re bua le wena wa re reetsa go ta go tsena gompieno ke di hela dingwaga ngwe tse di 53 e ntse tsela e bogilwe hela ja no se re le bogela puso ga go tona gore a bo e bone go tshwanela jaaka mongwe na tsa go bua mo tsela gompieno le a bo re ikutlwa re go lesega jaaka Botswana le Hatshiloti re ka tsama bosego le motshegare re sa le fo tona Mmolotsi o na rola diphetogo tse diša mo lephateng la gagwe. I'm happy that we have been able to source uniform for all wildlife officers and have a robust plan to meet the schedule of issue over the coming years. We are also in the process of rearming the anti-poaching unit of the department. Jaaka setšhaba se buletswe go dirisa tsela e ya Sidudu Ngoma ya sekgele sa 60 kilometers ba gakolola go e dirisa ka kelothoko. Ke a leboga eole BTV News kgoro ya Sidudu. Wetswaelo gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television Primaneng ya tsatsi la Labone. Lekgotla la baithuti ba Botswana University of Agriculture and Natural Resources buan lena la kopana jalo le tona ya thuto e kgolwane Prince Maele go kopa gore a rarabolle bothata jwa metsi kwa sekolong seo. Moeteledipele wa lekgotla la baithuti la buan SRC me Boitumela Makhura a re metsi kwa sekolong seo a noloe ke kgaupe morago ga go kgaolwa ntateng ya go tlhoka go duela sekoloto sa metsi sa 26 million pula. Mme dithuto tsotlhe tsa emisiwa go simolola ka tsatsi la Mosupologo. Tona Maele ona senola gore o ne a bolelwa ka seo mme a supa fa ga gamaditswe ke go bo dithuto di ile tsa emisiwa. Buan campus has no water at all. We depend on browsers, and it has brought the university to a standstill. It has caused severe health problems for our students. Imagine a girl child having to use water in a bucket every day when they are menstruating. And some of us, we stay in double stories. So having to go fetch water from a jojo that's in the middle of the university, then you move with it, walk Palamadi stairs, up the stairs. It's a struggle. And some don't even do it. So nako e re lusteng mo nakong mo malatsing a mangwe ne le re gona le di assessment. So ha ra gona go tsaya di assessment tsa go nna ya. So se sa go eletsa se di da gore calendar ya mendi. And go amenda calendar go rela gore go affect the date tsa graduation tsa bana ba leng gore ba tshwanetse gore ba complete. Me kana ro operate ka contract ya rona le DTA. Ha ra amenda calendar. For the time we have lost. In my view, it's unacceptable. If what you are saying is true, it's unacceptable. And Ghana, you'll never know. Let me hear both sides. And then the response that I'm giving to you is that I'll come at 2:30. I'll come with my team. Come also 2:30. Re tswelele tona wa thuto e kgolwane Prince Maele mme go bolela gore o gakoletse boeteledipele jwa dikolo tsa ithutela ditiro go tsibogela go rotloetsa thuto e nang le boleng jo kwa godimo e leng gore e tla kgona go thusa go tlhama ditiro morago ga gore baithuti ba aloge. Tona Maele o ne a bua jalo kwa tshimolosong ya loeto la dikolo tse dikgolwane la Tertiary Institutions National Roadshow mono tropo kgolo ga Borone mpho ke leboge ka pego.
dikolo tse dikgolwane tsa ithutele ditiro di bona go le maleba go tshwaragana le dikampane tse di ikemetseng ka nosi mono gae le tsa mafatshe a lefatshe leno le dirisanang le one go thusa go alosa baithuti ba ba nolofeletseng go bereka. So I also wish to urge education and training providers to forge stronger ties with industries to ensure that graduates transition seamlessly into the workforce. We must cultivate a culture where academia and industry collaborate to drive economic growth. Tona Maele o tlhagisitse baeteledipele ba dikolo tse dikgolwane go rotloetsa ditiro tsa dithuto tsa diatla ka dilebogadi bo gaufi go thama mebereko. The new government is determined to create job opportunities and foster an environment where innovation and entrepreneurship thrives. To the students who have recently passed their secondary school examination, I extend my heartfelt congratulations to them. To those who did not achieve the expected goal, do not lose focus as you just experienced a temporary setback. It is a stepping stone to success. Let's also review and update our offerings to align them to the evolving demands of the local and global economy, thereby ensuring that relevant and impactful skills are developed. I was intrigued yesterday, and the outside world is actually looking at us to provide that. And therefore, if we can then review our offerings to make sure that it's threaded in the fabric of education, then I guess unemployment will be solved, if not solved, at least minimized. So let's try and do that. Let's collaborate with industry to create connections for employment absorption. In 2015, we came together. The first meeting was at Btv-Dikgang College. They are the vision bearers of this movement. Tonight we commemorate 10 years of unity, 10 years of traversing Botswana as a collective, with one fundamental objective of providing access to quality education for all. This remarkable milestone deserves to be celebrated. Thulaganyo ya go etela ditoropo le metse e harologaneng go ralala lefatshe leno e sale dirwa la ntlha ka ngwaga wa 2015 mme e kgonne go atlega go thusa baithuti ba le mmalwa go nna le seabe sa go tsena dikolo tse ba di eletsang ba sa sokole go di lata kgakala. Mpho wa ke leboge Botswana Television Gaborone. Janyana maitas batana bonwa mabuta buto moithuti wa pele wa sekolo se segolwane sa na le disina secondary monotropo kgolo Gaborone yo ga pele a le mo lenaneo la effective learning pako le podisi a re go tlhopha ditsala tse di siameng le go itebaganya le tiro ya gagwe ya sekolo go mothusitse go atlega mo torong ya gagwe ya go nna moithuti yo ga isitseng botlhe lefatshe ka bophara. Buile se lenaneo leo la effective learning ka tshwaragano le kgaolo ya Gaborone South le ne rulagantse mokete wa go itumelela baithuti ba ba duleng ka tse di tsididi mo ditlhatlhobong tsa bone ngogola monotropo kgolo Gaborone go bona one Sehedi wa Bega. Thuto e botlhokwa thata mo go betleng isago e lolameng. Seo ke sone se se dirileng gore moithuti wa pele wa sekolo sa Naledi e bompako le podisi a thoafalle dithuto tsa gagwe tsa BGCSE. Loeto la gagwe le ne le se motlhofo kana tshwanelwa ke go tsepama mo ditong tsa gagwe gareng ga dikgwetlho. I feel like you should develop a mentality of resilience, hard work and determination because ke dumela gore baithuti ba tshwanetse ba nna boineelo mme bile ba dira ka thata ka gore leeto la thuto ga le motlhofo go a diragala gore motho a se ka a atlega jaaka a na solofetse mme ha seo se diragala baithuti ba tshwanetse gore ba ipankantse. And even the defeats have made along the way that contribute to the overall story at the end. Surround yourself with the right people and keep the right mindset. With regards to surrounding yourself, ke dumela gore go nna le tlhaloganyo ya go bereka ka thata ke yone tsela ya go atlega mo leetong la thuto. Ke rotloetsa gape go thopha ditsala tse tebelopele ya tsone e tsamaelana le ya gago. My form 5 because the friends that I kept around me were people who would cultivate academic excellence in me.
batsadi le barutabana ba ne ba galalediwa go bo ba emetse thuto ya bana ba bone ka dinao go betla bokamoso jo bo botoka. Re ithuteritse gore ke rona matho a setšhaba, ke lona bokamoso ja setšhaba se, jaaka Chairman Mao Tse-tung wa China na bua gore the future belongs to you, the future is yours and the world is yours as young people. Mile ngwana lona batsadi le ska ba hella pelo bana kana re mehuta ya harologaneng. There's a gap that we have identified in the education system. Re lemogile ga gona le phata mo lenaneong la thuto ke ka moo go tlhokegang gore re direle barutabana go ga baithuti maele a ka ba thusang go anya dikitso tse ba di bewang pele. So that's where we come in as the effective learning to teach learners how to learn. Go tlhalosiwa ha lenaneo le la effective learning le setse le lemogile ha le ka thusang teng mo dikolong go bankanyetsa baithuti dithathobo tsa bone, sengwe se se ka thusang go tokafatsa maduo. Jaanong re tsena mo go tsa mafatshe a sele tautona wa lefatshe la Amerika Donald J. Trump o pegile lekgetho mo bontsing jwa mafatshe a kgaolo Afrika go akaretswa le la Botswana tota mo go se a se bitsang a re ke letsatsi la kgololesego. Trump o boletse fa seo se tla emisa go jwang tsoma ga lefatshe la Amerika ke mangwe mafatshe mo thekong le thekiso ya dithoto. Lekgetho la dithoto tse di tswang kwa lefatsheng la Lesotho lo okeditswe go nna 50%, Madagascar 47%, Mauritius 40%, Botswana 37%, Angola 32%, Africa Borwa 30%, Namibia 21%, Zimbabwe 18%, Zambia 17%, Malawi 17%, Libya 31%, Algeria 30%, Tunisia 28%. Dithoto tsa lefatshe la China tsone di pegilwe lekgetho go nna 54%. Donald J. Trump o supile fa koketsego eo ya dithoto e le go ipusulisetsa mo se a re mafatshe a gagwe a ntse a sa gwebe mahatse mangwe a ntse a sa gwebe sentle le la Amerika jaaka a tlhalositse gore lefatshe la Lesotho le na la pega dithoto tsa Amerika lekgetho le le kwa godimo la 99%, Madagascar one 93%, Mauritius 80%, fa la Botswana lone le ntse le lopa 74% ya ditlhwatlhwa tsa dithoto tse di tswang Amerika. Re tlolela gape ka ha ntse re le mo kgaolong ya borwa jwa Afrika. Tautona wa Democratic Republic of Congo DRC Felix Tshisekedi Tshilombo o fetotse dikatolo tsa loso tsa batho ba Amerika ba bararo ba baneng ba bonwe molato wa go leka go thankgola mmuso wa DRC. Go itshwarela banna bao go tlile morago ga maiteko a bagolwana ba DRC ya go ba monwana tumalano ya ditswammung le lefatshe la Amerika le le tla thusang DRC go lwantsha digogela thoko kwa kgaolong ya botlhaba e amilweng ke ntwa bobe. Go tlhalosiwa fa mogakolodi yo mopšwa wa lefatshe la Amerika wa merero ya mafatshe a Afrika a tla etela lefatshe la DRC le a mangwe hale le hale. Wetsone di le kalo kgatsedi a kelaetsa o seke o eme sentle bontle ka khutlwana sa tsa metshameko. Ke a go leboga kgaitsedi ka ho etso madume na ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme tsone ke tse direng Kampani ya metshameko ya Delta Sport Institute e tlhotse e rotse semmuso kgaisano ya bana ya Delta Botswana Junior Golf Championship e tla tshegediwang le kgetho la boraro mono ga borone. Mookamedi wa kampani eo Ibrahim Mohammed a re maikelelo magolo a bone ke go dirisa kgaisano eo gore batshameki ba iponele phatla kwa kgaisano ya Champion of Champions World Championship e tla bong e tshegeditswe ke lehatshe la Northern Ireland. Kgomotso Sefako a na le phoši ya molelo. E le tsela nngwe ya go tsweledisa maikelelo a bone a go godisa motshameko wa golf go tswa ko moding ba kampani ya Delta Sport Institute ba bone go le maleba go simolodisa kgaisano e tshwarwang ngwaga le ngwaga. Kgaisano eo ya banana ba dingwaga tse tlhano go tsena ko go tse 10 le bofera bongwe e tla boile a boraro mme e tla fa batshameki ba mono sebaka sa go iteetsana borathana le ba mafatshe a mangwe. Prestigious tournament stands as a testament to our commitment for nurturing young talent,
fostering sportsmanship and developing the future stars of Botswana golfing community. Kgaisano e supa maikaelelo a rona a go tswelela re godisa motshameko go tswa ko moding. Kgaisano e tla bong e le ya boraro e setse e supile botlhokwa jwa yone mo metshamekong ya kgaolo ya rona. Re batla gape gore batshameki ba dirise kgaisano e go iponela phatlha kwa dikgaisanong tsa mafatshe tsa Champions of Champions kwa Northern Ireland ga mmogo le tsa World Stars Championship kwa Las Vegas. Excellence through sport. To identify and nurture the potential future golf champions. And the big one is to qualify for the Champions of Champions World Championship in Northern Ireland and the World Stars Championship in Las Vegas. Kgaisano eo e setse itemogetse dipalo tse di kwa godimo tsa ba setseng ba supile kgathego ya go e tsenelela jaaka go setse go ikwadisitse batshameki ba feta 200. One of the reasons why we are excited about Delta Botswana Junior Golf Championship is that we really want to showcase that. Go tshegetsa kgaisano e go re fa sebaka sa go itshupa gore re kgona go tshegetsa kgaisano tsa selebego se se kwa godimo. Gore ba ya mo maemong a mantle gore motshameko o gole mo lefatsheng la rona ebile gore ba ya kwa pele mo kgaolong ya rona mo go ka re berekelang fa re batla barutwetsi ba dikgaisano ka go farologana. By showcasing that we can host major events, we are hopeful that we can be able to attract sponsors for pro golf tournaments. Thank you. The best thing in the whole wide world is to catch them young. Any generation. Go botlhokwa go simolodisa bana le metshameko ba sa le ba botlana ka gore ba gola le metshameko ebile go tsepamisa bokamoso jwa motshameko o. Jaaka Modulasetilo a tlhalositse, re simolola ka ba dingwaga tse 5. Batshameki ba tlhwatlhwa ba tshwana le Tiger Woods ba simolotse le motshameko o ba sa le ba botlana mme ke sone se ba atlegileng. So Botswana is on the right path. Kgaisano eo e tla tshegetswa kwa Stanbic Bank Gaborone Golf Club go simolola Moranang a le 26 go tsena a le 27. Khomotso Sefako, Btv Sport, Gaborone. Jaanong re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa bomme sa Security Systems se tlhatlogetse kwa maemong a bobedi mo leking ya bomme ya Division 1 ya kgaolo ya Gaborone morago go fenya sa Township Rollers ka dino tse 2 go elengwe mo motshamekong wa beki ya bohera bongwe wa ligi eo o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Royal Area ka Laboraro. Dino di le 2 ka Masego Montsho le Bamengenda di netahaditse ha bomme ba Systems ba tlhatloga dikgato tse 2 mo lokong a rutwe ka giso molelekwa. Benga Township Rollers ba tsene mo motshamekong o ba na le dintlha di le 14 go tswa metshamekong e fera bobedi fa Security Systems mo tlhakore le lengwe bone ba tshegeditse maemo a botlhano ka dintlha di le 13. Dithopha ka bobedi di simolotsa motshameko ka maatameto BOSUPA fa ba patala dintlha tse 3 go tswela ba kobakobane le baeteledipele ba loko. Karolo ya ntlha e tsamaile metswedi le 26 ke ateretse makgethwane a toma Township Rollers ko pele morago ga phoso ka le morago la Security Systems. Morago ga nwa ya makgethwane bopa ba tsa tola motshameko fela ba retelelwa ke go bona ya bobedi. Motshameko ya go ikhutsong bomme ba popa ba eteletse pele ka nnogo le fela go mene go kona ya go ikhutsa bomme ba Security Systems ba ta ba tokafaditsa metshameko ya bone ba tsenya Rollers ka fatsa kgatelelo mo metsotsong ya ntlha ya re karolo ya bobedi e tsamaile metswedi le 17. Masego Montsho a busetsa Systems mo motshamekong a lekalekanya dino go tswa mo kgweleng e filweng e le thago kwa thao kwa ntle ga lebokoso la di 18. Morago ga nno ya ga Montsho dithopha tsa tswelela ka go thaselana fela ga bogosope ba tang go nosiwa mo metsong ya bofela moswara diphala ba Mengenda a garola dipiri tsa barati ba Township Rollers a go kotela sepekere sa bobedi sa Systems go neela the Alarm Girls phetšo di ne se 2 go elengwe. It was a tricky game. But what I can say, first half, it didn't go well. E ne e se motshameko o bonolo. Se nka se buang ke gore karolo ya ntlha ne re sa tshameke sente mme ba kgona go bona nno. Mo karolong ya bobedi re dirile diphetogo mme ra kgona go ba gatelela re bo dirisa diphoso ra kgona go bona nno. Go tsweng fo motshameko wa simola go nna thata ka gore rothe re ne re batla nno ya phenyo. Mo metsong ya bofelo re ne re tsenya motshameki o re ne re itse gore o ya gore fa nno ya phenyo mme o dirile fela jalo re itumelela phenyo. We know you can do it and it was great. Good finish, good win. The most recent first half, very bona good.
re boela ko dressing room e ke ra di player cause aba leader sometimes ba iteba ke bara ke re that goal right all one to second half 45 minutes the score is 0-0 let's go and find another goal but ile mo set PC because really pose mo set PC and ba go kora ka one but akwa set PC abubidi sometimes the player le bone ba tshwantse ba one ba ikakanyetsa ka bo bona because the way ba kora ka te same the way ba ikoleng ka te second goal ke tsa hore the girls not bad because ba palama ba tswa ko second division ko ne ba tsena mo ligi ke tsa hore ke kha ya concentration re focusa the game tse di setse then we solve your phenyo ya bothano security systems e ba thatosetswa ko memang a boraro ka dintlha le 16 go tswe mo diphenyong le 5 malaka a le mangwe le ditathegelo di le 3 tathegelo township rola small takore le lengwe ke ya bone ya boraro mme ba folosetsa ko memang a bothano ka dintlha le 14 go tswe mo diphenyong di le 4 malaka a le 2 ba tathegelwa ke le meraro kagiso morale kwa BTV Sport Tlokweng. Re duetsa ka motshameko o mongwe wa ligi ya bomme ya Gaborone City Football Association Division 1 kwa setlhopha sa double action se letseng se garaswantse sa Police 11 ka dinno tse 5 go lefela kwa lebaleng la Likidi mono Gaborone mme a re utlwe go rata moeng. Motshameko o nngwe kile ba latedi ba utlwala go tswa mo ditlhopheng ka bobedi o simolotse ka lebelo le le kwa godimo thata le fa go ntse jalo double action ba bana le letsogo le le fa godimo mme ba bulala dikgoro ka Phegi Monawe mo motsotsong wa bo 11 motshameko o sena go simolola. Phegi e ipoeletsa go atolosa ketapele ya double action go nna dinno tse 2 go lefela go fitlhela motshameko ya boikhutsong. Mo karolong ya bobedi ya motshameko setlhopha sa double action sa dira fela jaaka mo karolong ya ntlha ba sa fe Police 11 sebaka sepe mme ba nosa dinno tse 3 mo karolong ya bobedi go isa motshameko wa bokhutlong ka tse 5 double action go lefela Police 11. Bakatisi ba ditlhopha tse pedi ba supile fa ba nnile le maitemogelo a mantsi mo motshamekong o a ba dumelang fa tla ba thusa go ya pele. Go nna re tshameka le double action re lathegetse 5-0 to more nights a better result ka gore we are fighting for survivor ka go thoka le sego madi o ga ata ka ne re soletse ka teng ne re soletse gore gongwe ha e padi le re ka draw unfortunately ya go nna ja re lathegetse 5-0 and then on Saturday we are playing again we are having a very thin squad so this means gore tomorrow we are coming for recovery, for training. We back as a game on Saturday. We are going to play against the Township Rollers. We are 3 points fighting for survival. With due respect to our opponents and give credit to my girls. Motshameko a rona o tsamaile sentle according to plan. Even though when we plan gore first half we should get more goals so that we can rest our key players for the upcoming games because the game is rona ka bontsi di saletse ko morago so ra tshameka la boraro ne re tswa mo matcheng o mongwe ka Sunday then we are going again mo matcheng ka Saturday so even though we ended up scoring 3 goals second half but everything sa rona se tsamaile according to plan to find more goals like we wanted to. Phenyo e ya botlhano ya double action e ba tlogela ba ntse ba le mo maemong a bobedi ka dintlha di le 17 go tswa mo diphenyong di le 5 maleka a le 2 mme ba latlhegetswe gangwe fela bomme ba Police 11 ba tswelela ba le mo maemong a borataro ka dintlha di le 3 go tswa mo diphenyong di le 2 mme ba latlhegetswe ke le merataro go rata moeng BTV Sport Gaborone. Wetso tsa nako ya bosupa di wetse nna lwena re kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha jana re di go neela re di ranotse e le ka teme ya sekgowa me kgaitsereke ka giso Benson Phuthego we me sentle gore nna le ene re go gakolole gape dintlha kgolo tsa rona. Seemo sa motlakase se tokagala morago ga go boela mo tirisong ga poto ya Unit 4 kwa Morupule. Tautona wa DRC ya itshwarela batho ba Amerika ba le bararo ba ba dikileng ba tlholetse leso ba sena go leka go menola mmuso wa koo. Ha sekolo sa Delta Sport Institute se simolodisa kgaisano ya Delta Botswana Junior Golf Championship.
wetso ga go di helana go kyone ga ngwe le gape ya bongele mabifi re patapatile ra go hela jalo go go ba tepolo wa pe go utla ka maemo a bosa morakana mosa ga go lapisa a nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke leader wa dikgomo mme fa re lebelela pula e re gatise mo mosong ono. Tsaua Life Camp masome a fera bongwe, Bere Primary School masome a bedi le botlhano, Uke Primary School lesome le bofera bongwe, Mahalape Mid Station lesome le botlhano, Bogogo Primary School lesome le boraro, Chadibe Kgotla lesome le bobedi, Tsabong Prison Farm lesome ga mmogo le kwa Toteng Primary School, Semboyo Primary School bofera bobedi, Matebele Primary School botlhano, Khope Primary School bone ga mmogo le kwa Pilikwe Primary School, Mogome Primary School boraro ga mmogo le kwa Mamuno Border Post, Mankgodi Kgotla ga mmogo le kwa Letsebe Primary School gone re gatisitse bobedi, Valhoek Primary School le Ngwajane Messation re gatisitse bongwe. Fa re ba sontsalape maitsebeng a se re sepetsa maru mo afelong ka bontse a lefatshe leno. Mo tsetsen la ka moso gona se re be go thibile mo dikgaolong tsa gantse kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng le borwa ya legare fa mo dikgaolong tse dingwe gona re setse re go bo go thibile ka bontla bongwe ka kgona la pula diphefo dikgadima e anameng le mafelo a dikgaolo tsa kgalagadi le borwa dikgaolo tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng le kweneng gona se se pula diphefo dikgadima e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tseo fa mo dikgaolong tse dingwe gona se se pula diphefo dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo mo a phakeleng gona se go ikutlwatse go le mogote mo dikgaolong tsa Nghabe, Chobe le bokoni jwa legare ka masome a mabedi go ya go masome a mabedi le bongwe fa mo dikgaolong tse dingwe gona se go ikutlwatse go le bothito ka lesome le borataro go ya go lesome le bofera bongwe fa re bela mo sekolong gona se go ikutlwatse go ditsididi mo dikgaolong tsa kgalagadi ga mmogo le borwa ka masome a mabedi go ya go masome a mabedi le bobedi dikgaolo tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng kwene le borwa le gare gone go le mololo ka masome a mabedi le bone go ya go masome a mabedi le borataro mo dikgaolong tse dingwe gona se go ikutlwatse go le bothito ka masome a mabedi le bofera bobedi go ya go masome a mararo le bobedi fa re le seemo sa lapi mo afelong a beke eno mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng le kwene ka tsela matlhatso re se pula diphefo dikgadima e ikadileng le mafelo a dikgaolo tseo fa ka tsela la tshipi gone se se pula diphefo dikgadima e anameng le mafelo a dikgaolo tseo go le tsididi mo tshokologong kgaolo ya gantsi gona se se pula diphefo dikgadima e kadile le mafelo a kgaolo ka tsela matlhatso fa ka tsela tshipi gona se se pula diphefo dikgadima e anameng le mafelo a dikgaolo eo go le mololo mo tshokologong kgaolo ya kgalagadi gona se se pula diphefo dikgadima e anameng le mafelo a kgaolo eo go le mololo mo tshokologong mo mafelong a beke eno kgaolo ya Chobe gone re soetse pula diphefo dikgadima mo mafelong mangwe a kgaolo ka tsela matlhatso fa ka tsela tshipi gone o soetse re go thibile ka bontlhabong go le mogote mo tshokologong kgaolo ya Nghabe gone o soetse pula diphefo dikgadima e phatlaletseng le mafelo a kgaolo eo go le bothitho mo tshokologong mo mafelong a beke eno kgaolo ya bokoni botlhaba le bokoni jwa legare ka tsela matlhatso se se pula diphefo dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo ka fa ka tsela tshipi gone se se re go thibile ka bontlha bongwe go le bothitho mo tshokologong mo kgaolong ya bokoni botlhaba fa kgaolo ya bokoni jwa legare gone go le mogote mo tshokologong kgaolo ya borwa legare gone se se pula diphefo dikgadima mo mafelong mangwe a kgaolo mo mafelong a beke eno go le bothitho mo tshokologong ke sone se seemo sa lapine ke le tshwaretse go le kalo a ene boroko